En wie's daar met hom? Hallo maatjies, ek's Dancing Daisy en ek so baie oor julle gehoor. Hallo Captain Crazy. Hallo Dancing Daisy. Hallo Spotty Sam, hoe gaan dit met Goed, dankie. En hallo maatjies. Hoe gaan dit met julle? O, dit gaan nog goed met my. Ek hoop dit gaan goed met hulle ook. Maar Spotty Sam, wat is daai? Dis 'n ui en dis 'n tamatie. Nee man, wat doen jy? Wat Hierdie. Ja. Dis genoem juggling. Maar wat's juggling? Ek het nog nooit met dit gehoor nie. Dit is waar jy 2 ronde goeters vat, Ja? soos 'n bal of 2 ronde vrugte Ja. en jy gooi dit op en af soos hierdie. Wow. Maar ek het 'n goeie idee. Hoekom kry julle nie ook vir julle nie? En julle ook sommer maats. Kom skryf vir ons 2 ronde goeters. Maats, pos die video, kry julle goed en join ons. Kom ons, het jy julle goeders? Maar hoe doen jy hierdie? Kyk, jy gooi dit op soos hierdie en verander dit met hierdie hand so en vang die tamaties. Net soos dit. Wow, dit is so cool, julle. Join saam met ons. I'm getting the hang of it. Julle doen so goed, julle. Ja, Ek ek moet nog baie meer oefen. Maats, as julle sukkel, maats, dit moet julle nou oefen, dat dit uit julle ore uitkom. So oefen dat julle arm sterk word en dat julle dit nou goed ken. Ek Ja. gaan definitief oefen. Dit is so lekker. Dun, dun, dun. Maar maats, ons moet nou onthou oor hoekom ons hierso is. Om die Here te prys. Die Here! Yes. Julle, yay! Yay. Kom ons gaan maatjies. Let's go! The song is called Let It Shine. You guys, we're going to start by clapping our hands. You ready? Here we go. All right, now this song is all about how we can shine our light for Jesus. You guys, Jesus loves you so much, and we can show the world how much we love him when we shine our light. Let's sing. You are a savior who rescued us from the darkness that was our sin. Our light is from you. Sing it out. Our light is from you. Together we won't hide when we're living as your kids of light. Sing, your light is ever brighter. Your light is ever brighter. Jesus, shine through us so we can forever shine on everyone around us. Sing, shine your light. Put your hand up. Shine your light, light, light. Make it bright, bright, bright for all the world to see. You are the light in me. Don't let it hide, hide, hide. Let it shine, shine, shine for all the world to see. You are the light in me. Good job, you guys. Sing out. You are our Savior. You are our Savior, who rescued us from the darkness that was our sin. Our light is from you. Our light is from you. Together we won't hide when we're living as your kids of light. Your light is ever brighter. Sing it out. Your light is ever brighter. Jesus, shine through us so we can forever shine on everyone around us. Sing out. Shine your light. Here we go. Shine your light, light, light. Make it bright, bright, bright for all the world to see. You are the light in me. Don't let it hide, hide, hide. Let it shine, shine, shine for all the world to see. You are the light in me. Gonna stand out like a city on a hill, where all can see that Jesus, you are the light in me. All right, we're going to sing that out again. Let me hear ya. Let's go. Gonna stand out like a city on a hill, where all can see that Jesus, you are the light in me. All right, sing out. Shine your light really loud. Light, light, light. Make
awesome job singing that song. Jo, dit was so lekker om die Here te prys en loof. Wat van julle twee? Ja, dit was so lekker. Ja, en Jesus kan regtig sy lig hier deur ons. Maar en hy doen dit ook hy doen dit deur my. En wat vir julle? Ja, maar as jy vol van die Here vol van die Here is, dan skyn jou lig. Ja. Ek weet nie julle. Wat? Daar was 'n tydjie in die week wat ek glad nie die lig in my gehad het nie. Hoekom sê jy so? Want daar was 'n tyd wat ek baie erg versoek het om aan die diep kant van die swembad te spring. Even though my ouers gesê het ek moenie. Wat het jy toe gedoen? So ek het so 'n paar tree agtertoe gevat reg om te spring en aan die kant van die swembad. En toe onthou ek hierdie goeie storie van die Here toe hy homself laat versoek het aan Satan. Satan is nou mos sonderlaar, die ene wat die wêreld so lelik gemaak het. Wil julle die storie hoor? Ja, is julle reg? Let's go! Come and see the temptation of Jesus. This is Jesus, Heyo! who is the Son of God and the Savior of the world. Jesus was born in Bethlehem and grew up in Nazareth, where he grew in wisdom and favor with God and man. Oh, I see. Jesus was baptized by John, and God showed John that Jesus was his chosen one. Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness among the wild animals. Oh, hey there, friend. Oh, what was the sheep about? For 40 days and 40 nights, Jesus didn't eat anything, so he was hungry. Satan came to him and said, Hey! "If you are the Son of God, tell these stones to become bread." Jesus knew God's word, and so he answered, "No. The word of God says people don't live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God." And so Jesus passed the first test. Then Satan took him to Jerusalem and said, "If you are the Son of God, jump off. Oh, what? For the word of God says he will order his angels to protect you, and they will hold you up with their hands so you won't even hurt your foot on a stone." Wait. But Jesus said, "The word of God also says you must not test the Lord your God." Now! And so Jesus passed the second test. So Satan took him to the peak of a high mountain and showed him all the kingdoms of the world and all their glory. Satan said, "I will give it all to you if you kneel down and worship me." But Jesus said, "Get out of here, Satan, for the word of God says you must worship the Lord your God and serve only him." Then Satan went away and angels came and took care of Jesus. And so Jesus passed the third and last test. Jo, daai storie was so powerful. Wat het julle gedink daaroor? Ja, en dit was so cool dat die Here homself as 'n mens ook versoek was. Ja, maar ek verstaan nog nie so lekker versoeking nie. Ek wil meer vra om te vra, maar met wie moet ons hierdie vraag vra? Ja. Ek weet, Wie? Freddy fietsryer. Hy kom seker miskien nou hier so om die draai. O, daar is hy! Hey, julle! Hallo Freddy fietsryer. Long time no see. Hoe gaan dit met jou? Hey, Dancing Daisy, long time no see. High five. Wie's jou pelle? Hierdie is Spotty Sam Yes. en hierdie is Captain Crazy. Hey, high five. Down low. Too slow. Hello, Sporty Sam. Hello, Captain Crazy. Hallo. Gaan dit met julle? Gaan goed, dankie. Goed man. Ja, ek was nou net in die wildernis gewees. Ek het 'n bietjie gaan fietsry daarso. Ja? Wat het jy Is gesien? uitgeput. Nee, dit is mooi berge en
klippe en stroompies, dit was baie mooi. Ja, maar Freddy, ons wil vir 'n paar vragies vra. Ja? Ons is nie seker wat versoeking is nie. Kan jy vir ons 'n paar vragies antwoord daaroor? Maar voor ons dit doen, kan jy ek hoor baie dat fietsryers baie sweets en vrugte by hulle hê. Ja, as jy lus 'n bietjie. Ja. Okay, maar ek dink dit gaan eintlik baie goed werk. Julle dalk 'n tafel hierso. Hier is eene. Okay, trek hom net bietjie nader. Daar sy. Right, ek het hier so iets. Julle mag nie van dit eet kry nie. Wag eers 'n bietjie. Wag eers 'n bietjie. Ek het nog baie goed hierso. As iemand my dalk net kan help. Ons is 'n verrassingkie of twee daarin. My fiets neersit. Yummy. Nou net ek natuurlik. Soos wat jy gevra het, lekker vrugte. Daar's vir julle elkeen 'n piesang. En dan sien piesangs is real food, ouens. It's real food. Julle kan van hierdie beskuit en van die piesangs kry, maar los eers die sweets, okay? Okay. So, julle het nou net die storie gehoor van Jesus wat versoek is, nê? Ja. Ek het gehoor jy het gepraat van jy wou in die diepkant induik. Ja. Jy het versoeking beleef. Dit is as ons regtig iets wil doen, maar ons weet eintlik dis wow, Captain Crazy. Jy het nou net vir versoeking geval. Sien, ek het gesê jy mag nie kry nie. Jy het geweet jy mag nie, maar jy het ingegap so vinnig, nê? So dit is versoeking. Dis die beste manier om versoeking te illustreer. Maar hierdie storie van Jesus het twee goed vir ons gewys. Dit het gewys dat die duiwel, Satan, ons vyand, baie keer die een is wat ons versoek. So daar's goedjies wat lekker lyk, maar ons weet dit is nie goed nie. En dan wil ons dit doen. Dan beleef ons versoeking. Maar wat nog belangriker is, ons het gesien dat Jesus volkome mens was. En net soos ons versoeking beleef, het Jesus as mens versoeking beleef. So wanneer ons versoek word, weet Jesus hoe ons voel. En het julle gesien wat Jesus gedoen het om versoeking te weerstaan? Wat, Daisy? Hy het nou mos die woord van God gebruik en hy het gefeit dat hy nie verkeerde ding gedoen het. Ja, daar's 3 goed. Die eerste ding is, ons sien dat hy vol van die Heilige Gees in die wildernis ingegaan het. So ons kan nie as kinders van God sonder die Heilige Gees enige plek heen gaan nie. Ja. Die tweede ding wat ons gesien het, is Jesus het die woord van God geken. Ons moet altyd ons Bybels lees en weet wat daarin staan en onthou, want dit is hoe ons versoeking kan weerstaan. Ja. En dan die derde ding is om te bid. Wanneer ons voel ons is in versoeking, ons wil iets doen, maar ons weet dit gaan nie goed wees vir ons nie, of ons mag dit nie doen nie, is dit belangrik dat ons bid. So sommer op daai noot, kom ons bid. So maatjies, maak julle oogies toe, sit julle handjies bymekaar en kom ons bid. Here Jesus, dankie dat ons hier bymekaar kan wees. En dankie dat ons hierdie storie Jesus, hierdie verhaal van U en hoe U versoek was kon hoor vanoggend. Here, en weet dat U weet hoe ons voel wanneer ons versoek word. Here, ek bid dat U woord ryk in ons harte sal wees, dat ons dit nie net sal lees nie, maar dat ons dit sal onthou, so wanneer daar versoeking kom, dat ons dit sal kan weerstaan. En Here, ek bid dat U Heilige Gees altyd ons sal lei waar ook al ons gaan. Mag die seëning op my maatjies, Dancing Daisy, Captain Crazy en Sporty Sam rus, en ook op elke maatjie wat vanoggend kyk. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Amen. Okay, julle, ek moet gaan. Be blessed. Sien julle later. Oh, dankie Freddy fietsryer. Jy het al ons vrae beantwoord. Maar maats, ek dink dis nou tyd vir die memory verse. Ja. Spotty Sam, sal jy dit vir ons lees? Ja, ek sal. So, hierso in Hebreërs 4 vers 15 het ons, want hy is in elke opsig op dieselfde manier as ons versoek. Maar hy het nie voor die sonde geswyg nie. Hebreërs 4 vers 15. Daai is 'n goeie memory verse. Ja. Maats, dankie dat julle hier was saam met ons.
Oeh, dit was so lekker om saam met julle te praat Ja. oor hierdie versoeking. Ja. Ek dink dis nou nee. Ons gaan nou gaan swem. Hoopelik sien ons julle daar. Ja. Dit was baie lekker om met julle te gesels en alles. Sien julle volgende keer. Bye, kids. Bye. Let's go. Raindrops rolling off my brim. Street lights got the pavement glistening. Touchdown, I fall into your arms, right where I belong. Your everlasting arms. And where would I be without you? I'd be packing my bags when I need to stay. I'd be chasing every breeze that blows my way. I'd be building my kingdom just to watch it fade away. It's true, that's me without you. Ooh, 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 ooh. That's me without you. Ooh, 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 ooh. That's me without you. Ooh, 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 ooh. Don't know where I'd be without you. Flashback, step into the scene. There's you, and there's a very different me. Touchdown, you had me at believe. You had me at believe you did. And where would I